Ni matuku miongoli na mwanza mwai ni wa 10 mwaka ni wa ngili ili na 13 ndini wa iche ni chama vosi ungamete saa umwe saa sya avilika ya umeloni wa siyandini wa iche ni chama wongu manisi mawoka uta kuma ukambani witu Kenya nima na ndisi wakangilio tuwa mdisianza umane undu kuende ni tawa Alex Mutua na niwa Musomba. Ni na udhocha ingingu na ingelelia uyo otondo uile tuyambia na ili voti ila imini ya kuindi wa siatu vikia ni vamwe na kwe umunde minister wa uiti Cleophas Mailu vamwe na mwandiki mutendekandhini wa muvea usu Nicholas Muraguri mami na kuindi wa mae makuvikandhini wa kamiti ya Senate ila yende na ukunikila yulu wa utume mudhuku wa mbesa dhini wa muvea uyu wa uiti elime watekana kana meindhini wa ndumba ya afya au skavinda kala maende na ukolania maundu meokolania na kila maende na kuwa kana matume uite mbesa siya muvea usu na ivala livoti inoto indiweta kumbanisya ugo otondo uile. We have been waiting for the minister and the PS since 9 o'clock and we can wait no more. But we have received information from the ministry that their appearance to us is not intentional because they have been tied by the same matter in the office at the headquarters trying to collect and collate information that will be put to this committee. We have agreed with the ministry that this should be on Tuesday next week. People must take political responsibility. It's not a matter which we can take lying down. The ordinary citizen must be told the truth of the matter. The truth of the matter must be told. Waiting for up to Tuesday. I'll be quick enough even to say people must take political responsibility, not the CS telling us really that they will look into this matter. They should even step aside early enough. And the president must ask these people to step aside. Embezzlement of funds seems to be an exercise that seems to be gaining popularity in running of systems in this country. This committee will not accept, and especially so when human life is lost. Tuende na kunaingilia uwe otondo uliendini wa ilembeta ya uoni waku nivo tuende na kukwe ulia yo Cleophas Mailu ni wale nikotia wea otondo amwe mama memba ma kamiti isu ya uiti ya Senate mekwendekeja ni wale otia wea nikenda eki wakudekili kumama na kwa mbesa isu bilion 5 dhini wa movea usu wala si watakana itume itwe nai wani waku ni maundini wa Facebook fan page itu wala ni Cheni TV Kenya Twitter @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya na etuendi watu yu kwa tiania undavye wani waku Cleophas Mailu ni wale kutia wea nikenda eki wakudekili otondo amwe maamemba makamiti isu ya mbunge ya Senate mande na kuendekeja nikumanwa na kwa bilion 5 na kuindwa itumetwe nai ndini wa movea usu tutike ndini wa livoti ingila tukumbanisi mudhani wa umundi vala silikali kuisila movea wa usesei wa mdhini mudhani wa umundi ya mina kuindi wa yatangasya ekali mamandera maele kumala onavanini kwambia mwendoni wa saa 12:30 sia iyawiyo gina saa 12:30 sia kwacha uwimanwa na ividhukela amini ya kuimba katika wakele modelu kisione kivala andu mainiva 12 manatiwe ni madhayo moe kawone livoti ino. Serikali ni atangasia ekali mamandera mekali numba matekumala kumasa 12:30 sia wiyo ngina saa 12:30 sia kwacha. Uuni kuatiania na notisi ya kanzeti ya serikali ilaje kitwe sahihi ni minista wa usisi wandini Joseph Nkaiseri. Kuvikavu ene ploti Mandera
ni maende ukulia andu ala umowo ute Mandera maume numba nisio vala ene numba ime ukia kubithukiwa ni Al-Shabaab. No medena ele medelu etina wa ekali ekumina ele kuwa wani imamaisia Al-Shabaab vala ibithukia ye dhikitikie Bisharo Hotel taunini wa Mandera. Kwa miaka 3 kiatianisio, kaunti ya Mandera ni kusete mabithukia maingi vala ibithukia inene ya mwaka wangilile 14 mwaka wangilile 15 Al-Shabaab moye manyiba andu miongo thandatu kwa kibinda cha sumio ile. Kwe omunde musubi wa hoteli wa Bisharo Hotel ni weki wa mbene ni maofisa mavolisi kuelesia kiko kika aiva. Abdirahman Ali ekonanwa na kuvangithia ebithukathe vala wende okulwa makulio. Nti ripoti ya Cheni Chamavo ninye Leonard Kingali. Na ukata maoni maku kusila Facebook fan page tulani Cheni TV kena kumana na amwe maamemba makamiti ya Senate ila yende na ukunikila maundu meokonya na utumi mudhuku wa mbesa ndini wa muvea wa uiti. Wena atameendeke vya Cleofa Mailu ulani minister uangamie muvea usu ambe kutia wenekenda eke ukunikili kumana na kwa bilioni 5 muvea ni usu wani waku ni uva alamu ndini wa Twitter @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya, Facebook ni Cheni TV Kenya ngende andisha amwe mawani maku. Cleofa Mailu pamwe na mwandiki mutini kama muvea ni usu ni maile ni kwamba kutia wea nekiwe ukunikili. Tunikidhini walivoti ingevala umundi chama cha ODM nikiminie kuindi wa chaendea na kutoa isi ya mautano kumana na usindi wa chama chuchu mnani wa iyo wala na imausa kwani kundukuna na chama chuchu kindiwe chesi india kundukuratu na chama cha Jubilee che kwa atia usindi ndini wa ward imwe. Mwandiki witu Recho Mutuni nindiwe atia livoti isu na hatumbanisha uyo otondo uile. Chama cha ODM umundi ni chende ya kutane ya usindi wacho kwa kusinda ivela 3 kwa 4 usakuwa nini ulotwa iwe iyo isioni kivadhukanyo siande. Penda kuwasisi sasa tuje pamoja tufanye kazi tulete maendeleo katika wodi hii ya Ncheki. Na tuwe tayari kusindikiza baba Raila Amolo Odinga hadi State House mwaka wa 2017. Wodi ni ya Nyancheki ODM yoseye usindi vala Naftal Nyaberi ukwatie kula ngilile na manele ne 13 amusinda Maxwell Magoma wa Jubilee ule na kula ngiliomwe ya naimwe na miongo mwanza na 3. Na yo wodi ya Kalko ila ikaundini ya Turkana Josephat Ekano wa ODM eyoseye usindi wa kula ngiliomwe mana mwanza na 15 amusinda na Giro Ekai ule na kula ngiliomwe mana 3 na miongo 3 na dhanza 2. Kaundini ya Kajiado Peter Kuseyo wa ODM esindeye na kula ngiliomwe na miongo mwanza na 9 amusinda Onathan Kolekani wa Jubilee ule na kula ngiliomwe na miongo na dhanza 2. Na yo wodi ya Sala Jubilee netaniye usindi wayo wa kula ngiliomwe na yanemwe na miongo 8 na 4 vala Fauzi ya Sadik usindie Ibrahim Ware wa chama cha Safina akwata kula manele ne 10 atania na Mohamed Gurasha wa ODM na kula miongo 9 na dhanza 2. Napenda kumshukuru rais wetu na nataka kumpa uchaguzi hii ama ushindi hii kama birthday present. Na kumwambia ni kuwa mimi ndo msichana wa kwanza kuchaguliwa kwa kiti cha MCA Tana River ama country mzima na chengine kuchaguliwa kama mwanamke wa kwanza kwa chama cha Jubilee. Ndilivoti ya Cheni Chamavo niye Rachel
Mutune. Tunena ukunikila amwe mamaoni maku kwesla Facebook fan page ito ila ni Cheni TV Kenya la mwithini wa Twitter ni @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya Kiliofa Mailo vamwe na mwandiki muteneka dhini wa movea wa uiti ni mailitani kwamba kutia wea mekiwa ukunikili undu vailite kwena na kutumwa mkudhuku kwa mbesa dhini wa movea uyu wa uiti kamiti ila yende na ukunikila maundu asume ukanya utumi mudhuku wa mbesa muveanu uwa uiti amwema amemba meendekedhia elimambe kutia wea nikenda mekiwe ukunikili ni mbesa sinditwe itumitwe na indhini wa movea usutu yamba kuisia amwe mamaoni alawende ya matuma ndhini wa Facebook fan page YouTube pamwe na Twitter kakisoni mwishoki wiasya muno sana isuni mbesa sia mwene ndi na kwina mundu vandu unuo koma nanza nake aitani ya mbesa mbingi ta isu please niaume nza mituki ila ya ilete ungi kwa siakana era wa Veronica Mutua ya ni walite ni kuma ute akekiwa ukunikili Ruaka Limuru Road Cheni Vitwa sawa tuenda kwamba uvevani tuishokidia tuenda tunengelea maovo angi ala tukumbani isie ndini wa Cheni cha maovo. Ni na udhocha ingi kiwende na usaisia ni Cheni cha maovo tunde na ukunengelea uwo otondo uilie ile mbetani ya uoni waku ni votuende na kuona maoni maku ni maoyulu wakana Kiliofa Mailo ulani minister muveani wa uiti ni wali kutia wea vamwe na mwandiki muteneka muveani usu nikenda meko kunikili kumona na kwa na kuigunda maibu konanywa na kutumia na mbesa selesele bilioni 5 dhini wa muvea usu wani waku niweva amemba makamiti ya uiti dhini wa mbunge ya Senate nimekuendekedia asueli mambo kutia weneke na mekiwa ukunikili wani waku ni weva ni mgwendo andisi ya maoni asu dhini wa Facebook fan page to Cheni TV Kenya Twitter @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya tumane onaku uyasya atakumana na utumi mudhuku wa mbesa muveane uyu wa uiti na tulika omdhini walivoti isu yulu wa kutumwa na kwa mbesa ni silikali tuidingi na kauntini ya Murang'a vala na Kemwangi wa iria ulani governor wa kaunti isu uminie kwidi la oingethi nani kumona na utumi mudhuku wa mbesa cha kaunti isu indi dhini wa kukula makulio ni kamiti ya Senate nivamukie kana we ndena usunge yulu wa mbesa ila sinditwe itumikana indhini wa kaunti yake na amina kuona nya ungendu mbe wa amemba asuka kawane unduku hili. The governor may think it's an easy thing. He may think it's political. He may think it's because there's so much money that 340 million shillings is rich money. But if the valuation in 2015 was 194.4 million shillings, Mr. Chairman. By who? By a private valuer. We also have valuers. By a private valuer. We have government and private. I want, Mr. Chairman, please protect. I will not allow this to happen. Governor, even if it's a committee, you're not going to bring your politics here. No. We also brought valuers and even a governor, please. I will not allow. No. If you want, yeah, that's okay. You can if you wish. I will not allow you to do your politics here. We also have valuers. You can go. I will not allow you, Kempi. Mr. Chairman. I will not allow you. Governor, order. It's better close at that point. You are bringing your fake valuations. We have a government. No, you bought your valuers. You bought your valuers. I will not allow this. Did I buy the government? You bought the valuers. So you bred them. The government is corrupt. The president of Murang'a. I will not allow this. No. We have a valuation by the government. Chairman, do you have a sergeant at arms? You go and do another valuation. Yes, Governor, please. You are not in the procurement process, so that you can present your valuations here. Respect the chair. And you can actually do a current valuation. I would not allow you to malign my name, Kembi, because we are in a committee. Order. Ndi uniokwe ilie ni utumei mudhoku wa mbesa ndini wa serikali wa iriani wana ndwende na kuitetea vau ndiye anakundumia mautumani maku ndini wa Facebook fan page to Cheni TV Kenya Twitter @Alex_Musomba @Cheni TV Kenya na tuikila mevaka tudhi nginandi sianza
nindi ya avilika ya ithio vala amaniwa ma imanisio cia yulu ndi ino ni maende na kutatanundwa wongeleku wandivi cia sukulu amaniwa ahani maminie kuthamatia nengi na mbungeni ya ndi isu mayenda uelesio niki silikali yindi itwe ite kwa ndivi ila sindi itwe siambati itwe kwa kiwango cha yulu ukethia amaniwa alamu mite kundu kuten na utedi muyanu mayu kwata kisomo chuchu valamani kwitu windiwe akunikila livoti isu na atumbanisha ubwo Otondu uile amanyiwa maimanyisio nene nthi ya Afrika yetheo umundi ni matwaisia maandamano nza wa mbunge ya Nthisu mayenda kumwona Minister Muveani wa Kinandu vala maisie meonie wiwailu kwika ou tanzia imwe ya kuielesia amanyiwa matwaisia maandamano maiteta kilungu cha mbesa ila methitwe makivya kisomo kana fees ni chongelekete muno indi nimekwenda kiolwe serikali ya nthi nayo iweta ni yumitie kuivya fees amanyiwa la maumite misiteno kwa timu yanu vamwe nala asimo matathukuma. It's very disappointing that the youth of 1976 fought for education and now we still have to fight and we still have to be shot at. This is not ainena umwa amanyiwa ni wasia ni undu wa kumacha muno kethia ivinda ya tene amanyiwa matata office wolwe na mbikia umundi uyesa kuolwa maandamano amende makovo ni matumia yiti cha metho ikuvalania amanyiwa amekane na mo indi ouyovo vetikikana amwe mamanyiwa ni methiwa na maumisie mai ndilivoti ya cheni cha maovo kumandisianza ninye Rachel Mutune na kuisia amwe mama wani mhaku kila famailu ulani minister ndini wa muvya wa uitini walita kwamba kotia uyanike na eki wakune kile kumana kwa bilioni 5 na kuinda itumito na ndini wa muvya usu Fred Mutuku weasia eka lenza adhia niwe kwanza tuikwe na mbesa ya mwene ndi ikutumiwa na icheni ngalikosia wa munu kila atoki sawa ena kef dia wake Flora Ginana Siana Ilda Mweni na Sharon Mutiole na kundumia mautumani asuni ngwindwa ndima sisia kwa oyu namba kudho cha mudhao kinamba imwe ula ni David Mbuvi atumani yendini wa iwanza situ mundani wa umundi atumba nisi chao Wende no sese Kieni TV va nivodo. Na indi ningutho cendeni wa cheni kiwanzani kiwioni cha umundi saa isu sionga masa umwesiende na nusu nikenda tukwate mauvo macheni kiwanzani ngwia isitoya kwa nita wa muthoki na mbemwe kana ukambita David Mbuvi vala tu kwambia indi nethao ila yethi ya thao kwa ni timu hile ila niyo Thika Queens na timu wa kuma Egypt meta wa the Pharaohs itina wa kwithu wa the Pharaohs mamineye kwithu wa maithe kana neti ya timu ya ila niyo ya Thika Queens ndini wandatika ya thandatu vala muthoki Rashid Amani uvikeiye kwithu watababugia ilani yo the Pharaohs lakini itina wandatika kenda ilani yo ndatika ya 15 Lucy Makwana na kiavikeiya kwithu wa indi ndavungia timu ya Thika Queens mbao imwe siavikeiya kwithu wa siovania bao imwe kwa imwe
yote okwikethia kana nthini wetha ujila yeteletwe inene ni Harambee Starlets na timu o wa kuma Egypt kana wandanesa mete the Pharaohs kitha ujila yekwithwa itha ukiwa nthini wa kiwanza kinene cha Kasarani Stadium vala timu wito wa Harambee Starlets wetelete kwithwa ijumbanisha itha inene ila ikwithwa yende na uthau kwa nthini wa nthi ya Cameroon. Matuko ni 19 mwai ni wa 11 vala methi wa maitha ukia muno ilani yo AFCON twitiana twonthini wa isusia ilani yo Harambee Starlets ni kana mashabiki nimekwithwa indi mayevethwa ndivi ya mbesa nini ilano silingi yana kulika kwithwa ndo shabiki ya timu isu tipalate kwikwatisia ini mashabiki onthe mekwithwa mayete kanthini wa kiwanza kiuna maikwata kiwandu situ nthini wa ithau yeu ya unyanya ila mekwithwa maithau kana the Pharaoh kuma kuya Egypt tuyese kuona muthenyani usu kana one kwithwa kuili ata nondo timu ya the Pharaohs meakasia momenda sisi kiwanza kiundu kiilia ila meotha kana Thika Queens timu wa Harambee Starlets no wiki ya kwithwa uimasinda kana no wiki ya kusindwa tondu manekiwa ni the Indomitable Lions kuma Cameroon kwithwa mayasi ya bao imwe kwa vathei twitiana na isu twilika nthini wethao yingi ya cricket ila Kenya yunionekete ithaukite na nthi kauta na mathau kauta vala ivikite kwithwa ijandikithia maundu kivathukanio nthini wethao ye itina wa kwithwa makomanine na Afghanistan makasio gengi makakomana na timu wa Saudi Arabia vala Saudi Arabia wavikeio masinda na masemba miongo monza na eli Kenya itasongia kendo yavika kwithwa indi ikomana na Uganda na yasinda Uganda yuyu wachuma ukite ni ukomana na nthia China kana nthia kuma Hong Kong nthini wa ithau yu ya cricket mwandiki witu nutumbanise kwera nondo indi timu yitu ya cricket Kenya yithitwa ijiyumbanisya ithau ye mekwithwa maithauka na Hong Kong. Kenya ni kuthocha Hong Kong ithauni ya cricket vala methi wa mayukitia miana ya kuthauka nthini wa mathau ma kikombe cha dunia. Kenya ithiwa yithocha nthi cia nza ya layambe kuthauka mathau a. Kenya na Hong Kong ni mavikite kuthauka na timu thanthatu ikundini cio ilani Scotland, Namibia, Netherlands, Papua New Guinea, Nepal na United Arab Emirates. Timu ina ila sikwithiwa itongwetie niso siubikia kwitilila tikiti wa mathau asu. Kenya ila namba ya katano nina sindiwe ni Papua New Guinea na Namibia. Kenya ni kwithiwa iyenda isinde Hong Kong ni kana matone kwitha na mwana musio wa kwitilila tikiti. Vala mathau ma dunia mwakani wa 2019 makethiwa nimewikia kutangaswa ni International Cricket Council. Ende maundu maili unthini wa cricket valati ukila ingeto sisi ithau inene ya Formula 1 na matuko ayetwa Grand Prix ile kwithwa yende ku ya Mexico mutwai wangali cia Formula 1 kuma nthi ya Mexico ulani we Sergio Chicho Perez no kuetakana wena kikundi chake nimeyumbanitie kwithwa mayika nesa nthini wa Isemba ye ya Formula 1 ila yikwithwa itwaiwe ku ya Mexico ni muthenyani wa wachumwa valana ke mutwai ulamethia wa maitwa nthini wa kikundi kimwe Esteban Garatiz ukwithwa nake eo nthini na measia nthini wa Isemba ila mela kusemba Grand Prix nikana nimonie nthini wa umini ukililioni wo kana laundini ya mwiso niyo methia wa maivikia kwithwa mateo kwatiania nesa na mavikia kwithwa maisindwa indi yu nimevangite na makasia nthini wa Mexico Grand Prix maina ndei ya kwithwa mayosa usindi nondo yithiwa either ukiwa vau Mexico kwa na yetwa Mexican Grand Prix muthenyani owa wachuma valati kwithwa indi tikwatia na tuwe uthoimea nao alame kwithwa mayosa usindi usu notiwa Mexico kana Mexican nimekwithwa indi maivikia kwithwa mayatiania na usindi usu kula ukwithwa wende nthi ya Spain round isu ingi ya keli twitiana na isu nthini wa League Cup nayo ila yithitwa indi ya mina kuthauka kithiwe cha iyo maundu limonekie mekivathukanio timu wa Manchester City uyoneka uyetikila kwithwa uisindwa ni timu wa Manchester United kana the Red Devils indi nduthi ni minie kwithwa iyoneka vala timu wa West Ham itina wakomana na timu wa Chelsea
mashabik mekie undu ute wakwa ila vala monekie kana ndule the iyulua na wethi mashabik ni mambia kwithwa inde mayulua kaunthini wa Kiwanza Derby ile kuthaukia wa nthini wa nthi ya London vala maundu methiwe mekivathukanio na mambia kwithwa mayangathangana na ilati sita ni silingi twana tunini twethia twavikia kwithwa tuyatho tula tuyukite ushabikia ithau ye inene ya Chelsea na West Ham mekao kwate report kwa nondo ni mwandiki witu Patrick Mutheni utumaneisia muthenyani wa umuthi. Tina wa timu wa the Red Devils kwikiwa aivu mithenya mivuthu mithelu ni timu wa the Blues wenda na umete Chelsea ithau ila yathaukitwe chumwa kithelu Stafford Bridge Stadium kikombe ni cha Premier League yu timu wina undu wa kutania itina uwa ukima ndusio Man City ungu uwa kocha Pep Guardiola kikombe ni cha FA Cup mbao imwe kwa vthei ithau yi na jilaji utambulikana ata Manchester Derby ithau kiwe Old Trafford Stadium ni musini wa Manchester mbao ya Manchester ivungiwe ni muthauki Joan Mata kwindatikani ya 54 ithau ni yingi nayo the Amas wenda na umete West Ham makima the Blues Chelsea mbao ili kwa kamwe ithau yithaukiwe Olympic Stadium ni musini wa West Ham timu wa Southampton naguo nthini wa St Mary's Stadium wakima Sunderland mbao imwe kwa vthei kitamba ile mbetani ya Italy ni kikombeni cha Serie A timu wa Chievo Verona wakimana na timu wa Bologna mbao imwe kwa imwe timu na wa Fiorentina wa umadro ya kamwe kwa na Crotone timu wa Inter Milan wakima Torino mbao ili kwa kamwe vala nayo Juventus UAC Sampdoria mbua ya mbao ina kwa kamwe timu wa AS Roma wakima Sassuolo mbao 3 kwa kamwe vala nayo timu ya Napoli ikimie Empoli mbao ili kwa vthei nacho kikombeni cha Copa del Rey ni nthi ya Spain timu wa Real Madrid wakima Leonesa mbao muonza kwa kamwe nacho kikombeni cha Italia Serie A ni mathau ma umuthi timu wa Palermo wimbwa uikomana na timu wa Udinese ithau zila yimbwa mwendoni wa saa ina itialite ndatika 15 Patrick Mutheni cheni Kiwanzani. Right, nainde mundu mozomba nthini wa cheni Kiwanzani mundu mailu ila wona kwetwa mashemeji derby nduwa the Green Army mayulwa nduthi na ndo ma inde kogelo withi ya inde lakini kuya ungelesetwa ni West Ham mashabiki ma West Ham na ma Chelsea the Blues ni sewe ndwe team mayulwa nduthi maana kulwa nduthi ingise ulwa ndini wa kamiti ila yende no kunekela mwangi wa iria iyate dina muno asiakana kila kiona na budi chawo mwangi wa iria matukwandie se enda wa on the black side ni simba siamwe nende siko kwa sangwata sio kwani kwa mko na mbezide chawo ni wewe mundu wa milile na asia hii pesa si ya nani kwani simba si itiki sio chawo kama ndongo isiro sio kana mbezi cha mwenende na kindu kila kiunzani za ndongo inesi ulawakana mwene ndi wo manengete uya na inde mayambe ya ithi ya maithelanga mbeza cia mwene ndi vativa na mayambe ya kwithwa inde mayika maundu mate mailu wala inde nizi muthenyani wa umuthi yes saa 3 ni kwatia kwithwa kuyulwa nduthi ni kwatia kithwa kikikalo chailu menditwe ene ndi mayasya tumaite amwe mambunge ma wiper na alama na likile Jubilee o ma wiper mana likile Jubilee alama kutwa matukwa ametwa asaliti kana traitor na ndizi nimekuka ni kwatia alama kwithwa na hiyo asaliti kwikatako tota kuponyania ndio ya ondo yudai leo unaweka kindu chako kila chumangoni ni wasaliti kwa ni wasaliti isawa nundu nangu le mobile ulawa ile kwithwa we na ona wizi nesa mundu musomba ile mbeta yitu yo kamba
ona kenda tu wetu ubo wa chama Wiper ni dhano kusio monene usio woni wako usio woni wako walai ni nguravya kana inde na wala mekwithwa ine maikana ndini wa nyumba. Yes, twindi wanake mbunge wa Kiliombunge cha Mwingi Central Joe Mutambo bamwe nake ula Ovanini mundu muzomba. Yes. Imanisha Joe Mutambo. Yes, Joe Mutambo mbunge wa Mwingi Central. Woni wake ula wakasia chama cha Wiper ni chake. Yes. Nukutali by the way nukutali inaendaje chama ni chakwa. Yes. Na ninyi ndio nyodi kwa chama kidisoviwe. Na no mbunge wa Mwingi. Ya wa Mwingi Central. Na twindi wanake mbunge Munuve. Usunake eta wa Robert Mutemi. Mbunge Munuve wa chama cha Wiper. Igudio ni chama ni cha Mutambo. Yuni imba isungiwa saa 3. Na mundu wangi mengi muno twenda kumana yulua ambunge alama na umye chama ni cha Wiper na emana ninye kunengana ultimatum kwa ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka. Valai ndio na mudhenyani weyo tuina mujumbe uwira kiso wa mboni. Yes. Asia bado matuko 15 no metelete. Lakini ikuli yako enene ni Musomba tawiba lodho kuma. Kana wiba la wandikitwe. Payo. Ukawa kibila. Waambia kwase kibila kila kikwikalelwa ari mutangasi mbuvi ninye ni wite. Konina ulasumithia kwa kibila. Tomo ni wete kana na mwana kanini wete kwa edina. Wadho wanango ya kwenda ni la society sui ya kwi. Pona dinamo dina ni tangasa yake. Kenamo yaku niwe si na dho wanangenda. Pati inaambia ni dho nundu ni kwate mheshimiwa zupe bandu wesio weta. Ona kibila kila kikalilawa. Yes. Yes, the right. For right yache. Na kwati mkiutu ndo tukipa na mwendoni wa saa 3 sia ungamane kendo mane yo Wiper miao. Na tuima na miao tuima na matuko 15 alama minne kwa mama nengalito itawa ultimatum ni ambunge lama no mie Wiper pendwa bayekwata niki na bakaendwa ata umba nono kwendekana wandongo isha ukamba ukendiwa uilia ata kipindi cha mavomo ndo nusu wa saa 3 itawa Alex Mutua nani wa Musombola kutwalila kidiomo umundi era wa Daniel wa Musyoka na kwesitwa nitawa David Mbuvi ndikwegethia kana ende ndongo ya Wiper Honorable Kalonzo Musyoka na mine gwithwa enda kethia kana ultimatum yelete itho inengano ndini wa chama cha Wiper tukomana mwendoni wa saa 3 umanya ende mondwa nangi maingi.